Кандайсың Бакбай? Таласка той кара турган болдуңбу? Эмес айттым эле Сапар, мен барбайм сен менен эч жака. Тем более таласыңа барбайм. Неге Казакстан аркылуу өтөбүз, Сапар? Шымкентская полиция, предъявите документы. Бакбай, походу поворотто өтүп кеткен окшойбуз. Өтүп кетти окшойт, Шымкентке чейин жетип алыптырбыз го. Мына досуң көз кып-кыз го, канталап тургундан. Жок, кой ага, андай эмес. Бул деген негизи базар жок, өзү ысык көлдөн кой. Бирок мындайга эмес, мындайга жакын кой. Шымкенттин түрмөсүндө жүрөбүз, Сапар. Олжас, салам алейкум. Алейкум ассалам. Как дела? Это Таласская демократическая народная республика, эй. Да мне похуй, я отмороженный. Я больше мороженый, эй. И здесь мои люди, и здесь моя стая, эй. Куку, эй. Менин буран жабышпай ар турчу, эй. Бакбай, боюң канча экен? 3 жыл чыгып атабыз, 3 жыл бир нерсе болуп кетет да. Ема, братан, мына таптаза мал ғой. Сен экөөбүз 2 жыл кыз жигит болдук белек, Сапоня? Сяпоня? Вот у ужаса есть претензии к твоему другу? Конечно, есть претензия. Этот черт меня чуть не убил. Не убил же, не убил же. А там, вот. Эй, Сапар, вы на меня хорошо. Показывай, что у тебя там в животе. Как ротасный? Бакбай, элестет. Балаң төрелек жатып, уже түрмөгө отуруп чыкты. Уже бир ходкасы бар. Сен дана абузер турбайсың, Бакбай. Эмне ашка кыйкырып атасың, эй? Ой, кандай Сапар? Ой, жүгүрүп аткандачы. Келиңиз. Кайта чык, апаң келди.